sutra će se navršiti punih 20 godina od postojanja sada već najuspješnije i najveće novinske kuće u Bosni i Hercegovini. Kompanija Avaz je u protekle 2 decenije postala brend u oblasti medija, a ne samo to. Zbog toga je sa mnom danas u studiju gospodin Fahrudin Radončić, predsjednik kompanije Avaz. Dobar dan, dobrodošli i evo odmah na početku mogu reći sretan vam rođendan, jer ovo zaista tako može da se formuliše. Bolje vas našao. Bilo bi dobro da je to moj životni rođendan, ali dobro i kad je rođendan kompanije. Ovako, kako evo gledate na te svoje početke sa današnjeg aspekta? Pretpostavljam da je u to vrijeme bilo jako teško okupiti prave ljude na pravom mjestu, izabrati dakle iste u datom momentu. Kakva su evo sad vaša iskustva kad pogledate unazad tih 20 godina? Ja sam zbog ovih 20 godina i tog rođendana dobio 10-ak poziva u različite TV emisije i namjerno sam došao u vašu. Zašto? Zbog mladosti, lepršavosti, ambicije koja se vidi kod vaših gostiju i cijeloj emisiji. Ja mislim da je preduslov svakog uspjeha, hrabrost i ambicije. Kada sam prije 20 godina pokrenuo Avaz, ja sam bio novinar jedne jako poznate medijske kuće, Vjesnika iz Zagreba i čuvenog lista Danas i mogao sam da živim komoditetom uspješnog novinara sa jako dobrom zaradom ili se upustim u tu avanturu koju mi je pustio ili dao kapitalizam, društvo jednake šanse, da krenem svoj biznis. Ja sam ušao u tu avanturu, okupio ljude, iskoristio svoje znanje i napravili smo jednu medijsku kuću koja je naravno čim je rat krenuo stala. Ja sam nakon toga bio u armiji u BiH i 1993. kad sam se demobilizirao, negdje krajem godine sam pokrenuo prvo naše izdanje, to je Bošnjački Avaz, koji je 1995. prerastao u Dnevni Avaz. Da, evo, dok mi razgovaramo, naši gledaoci upravo gledaju, dakle, inserte vaših postrojenja, ali kako toga, tako i arhitektonskih izdanja koja su nastala, da kažem, evo, tokom tih godina. Dakle, istovremeno ste obilježili razvoj i arhitekturu kako u Bosni i Hercegovini, tako i na Zapadnom Balkanu. Mi smo kao kompanija imali prirodni razvoj. Prvo smo imali jednu novinu koja je bila mjesečno, pa je počela da izlazi sedmično, pa dnevnu novinu, pa više od 20 različitih izdanja. Isto je bilo i sa građevinskim objektima. Prvo smo adaptirali dom Vaso Pelegnić, pa smo napravili jednu zgradu od 3 sprata koju smo prodali Hypo banci, pa sljedeću od 15 spratova gdje je sada Radom Plaza. Sad smo napravili toranj od 40 spratova i ja mislim da je u životu i u svakom biznisu važan prirodni razvoj. Nema spektakularnih skokova, morate učiti i na manjim poslovima da biste naučili veliki. Evo, mnogo truda iza vas, rada, brojke govore, opet kažem, i na vašoj su strani. Čime ste posebno, da kažem, na što ste posebno ponosni? Pa ponosni smo da smo napravili jedan veliki novinski sistem kakav ova zemlja nikad nije imala. Ponosni smo na mlade ljude koji su prošli najbolje škole, New York Timesa, Washington Posta, CNN-a. Ponosni smo na cijele generacije arhitekata koji su prvi put na našim objektima ovdje imali priliku da sami projektuju. Vi morate znati da je recimo Avaz Twist Tower proglašen među 10 najljepših zgrada svijeta 2009. godine. I da je jedan arhitekta koji se zove gospodin Kapidžić imao priliku da sam projektuje. Zadovoljan sam da je Avaz velika grupacija, veliki brend koji daje šansu mladim ljudima. To je možda spektakularnije i važnije od samog rezultata. Evo, pretpostavljam da se ništa neće završiti ovim rođendanom 20 godina. Pretpostavljam da imate puno planova i dosta još nekih, ajde da kažem, izdanja možda koja se tek nekako rađaju u vašoj glavi. Kompanije su vam kao vožnja bicikla. Ako stanete, padnete. Ali kompaniju sad preuzimaju i drugi ljudi. To je kao odrastao čovjek. Već ima 20 godina, to je super moćna kompanija i ona nema drugo alternative osim da stalno vozi, gradi, izgrađuje, zapošljava, plaća poreze i to je onako jedna radna perspektiva. Ja. Gospodine Radončiću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i evo došli u magazin Sve u svemu. Hvala na komplimentima s početka emisije. Mi smo tu, kao što ste rekli, mladi, ambiciozni da podržimo sve što valja. Moj dolazak je pokazivanje živog čovjeka drugim mladim ljudima, a ja to nažalost više nisam, da mogu u ovoj zemlji da naprave izvanredan rezultat.
Hvala još jednom. Dakle, svakodnevno smo u situaciji da nas, dakle, kako evo u dnevnim novinama pa i na internet portalima, obasipaju informacijama koje su često šokantne jer se svako pronađe u istoj. Kome vjerovati, novinama ili internet portalima kada su u pitanju istraživanja o hrani? U posljednje vrijeme svjedoci smo sve češćeg trovanja hranom. Nekad ni ne znamo šta tačno unosimo u svoj organizam, bilo svojom ili tuđom greškom.